tu vaenga o le ACC le o mafatisi foi ma le fionga ya tua tangaloa ia failo foi na inisi vaenga o tatu i pe wa vaenga taua mo le soifua o le tulu emission lava i o ni whaalavlave tupu mai i mtulanga mo tilo foi le fau lau whaafonga mai ia e taua lava le whaafonga o adi vaenga o le anga iai ia le sauruanga tua tangaloa i le ni tai au ia ona whapena foi le ona tatu whaalongolongo mo tu whaafonga ma le toa ia ai whaasoa foi ia nei foi tomali ia ai miso i la tolo tumwhai nei ia whaatino a wala uma ua foi ia a vaenga taue ono fitaui ia taui mo le malu lau tele le tulu e a fie ni whala lave uio leo ia leo lea la whaatu whaafilua i foi tua tangaloa le ni tai au ia i lunga o le tatu pulklame ia o folo whaatu whaatalo whaatu ma lole whalau manuia tua tangaloa ia e whaatalo whaatu foi lau fionga le fonga le tatu wakala me nei tai au matango fie suru matango fie mai o le la ia wa papena foi ona ta apel tatu atunu o i la tau i ngaluenga whanau ia onga nisi foi o lo whait whatua inga tausi ia mai siro tausinga o tatu matua matutua ia ma le lua lavo le tatu atunu ma lor soifua ma le langi ma nei tai au matango fie malo ia mana tu le wata tu fai fa malo ia peo nei sau no foi tu tangalo le ni tai au ia bai mana tu foi ia ole a la fotu e te sau no ani vaenga ia e fia nga ia le tatu proclame le ni tai mana ngang fa lo ma lo fa tai e to lo vaenga o savari mai foi ma o ni tai au tatu se fa so ai foi ole vaenga mo ia ole so e fa matali ma fa i lo tatu no nei vai aso fa taua ile aso fua na sei ma vai atu nei ia le sa fa manatu ai le aso fa ptua la langi mo le fa taua i no le saunga le mu ma so i fua malolo i nei tono nganuenga o le lona lua ia o talanga o le tulanga o tatu awala ia mata avale fe wa i lunga awala ai ave fa mafa i le ti e puso piki apu loli po daina ono se tasi leo vaenga wa ai fo i wato e ai lungo tato au wala ai ta ua la vale te tala no ia mar vaenga mul tulang ole ta ua o malaita alu o lo fa atino ia ta alonga alum fana sio tato tunu vaenga na ia tolu leo se fieta no nei tai mai a masala va fam salanga le nei va yaso se masalo telo officiale sala to la e inalang me mata ma le lanu le o filfilia mo neta sanga e fa manatu ai le as fa va malo e po le aso fa pizzola langi mo le sanga le mo so fo malo lo ina i tono farfainga luenga mai mo moli la valanga fa time sanga luenga o business ala manue maleipa ma na pa anga e tu sai mar fatinonga ne po kalame le ngata vai aso tu anai ole nei foi vai aso pe ona e po kalame sa fa tsaia ile tsato motsele se la fai ana amata mai po kalame le vai aso tu anai ile fa atinonga wa onga mo fisosoani mo mua po le first aid training e taua lava vaenga ia mo le fatinonga o le au nanga tausaunga le mu ina ia iai pe ila toi to tono farfainga luenga e iai le anga vaa le silafia ma le iloa le fatinoinga o le fisosoani mua tupu mai ni fa lave fa fo se it tono farfainga luenga a o lo fa atali ai le taunu atu o le tato o fiso leo taunu atu o le pulengo tine mu taunu atu o mtanga luengo soifua maloloina e fatino ia la so fo mtafa ioi masani itulango fa lave tupu mai tono farfainga luenga ma e tau lava ona iai fo se sida fia malama anga o tatu tangata fainga luenga il fatinonga o le fisosoani mua ona wa maita wina foi le to telio ila to e a faina pe mau mai foi foi tono farfainga wenga ona ole le ai o se soani mo fai ona tuina te ni so la fainga wenga o ye ton mai ta u ai la vaenga le e sa tono fa longo mai foi ata to a onga fa wow pe le universite a Samoa
ia o aʻoga matata ese ia o aʻoga faauau e pei o aʻoga faafailau tusi ma vaega uma faapena ia ia se polokalame I totonu o latou polokalame auauina e mafai ai ona faatino ma faailau iloa le tulaga o le saoga lemu ma le soifua malōlōina I totonu o falefaigaluega ia alu ese mai le tamaitiiti mai tonu o le faleaʻoga ua iai sona silafia ua iai sona malamalamaaga ma le agavaa e mafai ai ona faatino vaega ia auā o le na tula lava I o soifuanga e ia faalavelave tupu ona o le faatamala ia malelea mana ia foi po le manatu māmā I le tulaga o le faatinoga o aʻoga ae patino lava I vaega ia I tatou matata ese portraits auā o galuega ia e feagai ma tulaga lamatia po o risks I le faatinoga auā e iai le paoa le tise o a mea ma mafa ma isi uma vaenga faapena o masini faatino ia latou galuega e tatau ai lava la ona faatino I le tulaga e atoatua ma ia le silafia o latou I le faatinoga o le fesoasoani muamua o le vaenga na e lai ona faataua pe I tausaga uma e le tatou faalapopotoga e mai se ona tagaluega bisinisi ala manuia ma leipa mana paaga faatino lava o le nei aʻoaʻoga mai e target lava e aʻoaʻoga ia tagata fou e leʻi iai lava se aʻoaʻoga tau fesoasoani muamua o latou faatinoina ma e fiafia I foi e faailoa atu ai le tulaga o le soʻosoʻo tauʻau ma le tatou ofisa koluse mumu auā I latou tonu lava ia loo faatinoga ia le aʻoaʻoga lea e le tamaitaʻia ai o lupotea ko Reti Wolf ia mai se foi ia fai lau tusi por pule ia nam lau uru tautala mauala I le faatinoga le nei auaunaga mo a tatou tagata auā e tatou te manatu māmā lava I ai ae e le iloa lava le taimi ia mamea I tutupu ai o le vaega lana le sa fia vatu ai se faamatalaga muamua I le faatauaina I le nei foʻi tausaga o aʻoaʻoga ia tau fesoasoani muamua ma e faamalosi atu ai pea tatou polokalame I tatou falefaigaluega ina ia seʻi tagatagaʻi foʻi iai ia iai foʻi se agaga e mafai ai ona latou faatinoina foʻi ia auaunaga ia ma ia aʻoaʻoga ina ia malamalama uma la tagata faigaluega ia aua lava ne ia ina o se toʻatasi aia pe toʻatolu I le 5 tagata e mafai ona latou silafeaina ia faatinoga vaega ia ma o ia foʻi tagata e galulue I vaega ese po divisions I totonu ma tagaluega na o mai lea se faamatalaga I lenei vaiaso ia o le asogafua le sa faatino ai ia faatanoaga I luga o tatou ala faasalalau TV ia sa mafai ai ona auai ai ia le tatou matagaluega o pisinisi ala manui ma leipa ia o le faalapotoga o malosiaga faaeletise ia e mai se foʻi ia le sui o le ILO International Labour Organization ia sa talanoa ai foʻi nisi o galuega ma nisi foʻi o ga faatinoga I tatau ona faatino mo le saoga lemu mo le silafia o le tausaga nei o lona autu the impacts of digitalization and artificial intelligence on occupational safety and health ia o le faasamoa sa faaaogāina o aafiaga tau teknolosi ia mato mai faafoliga I le una ia o le saoga lemu ma le soifua malōlōina I totonu falefaigaluega e lē na malalaina ia o nei vaitau ua pe ua tele lava o le komputa ua faatino ai ia galuega o le saʻiliga foʻi o le saʻo ma le amiotonu o le interneti lava po o le upega tafailagi ua faatino I ai suʻesuʻega ina ia mafai ona maua ia le malamalama lautili I le faatinoga lava o galuega a o le tāua ia vaega ina ia mafai ona I se aoga lelei ma se aoga tāua a o faatino ai ia galuega I totonu a tatou falefaigaluega ina ia mawhai ona au si on tūlanga ro mana o mia
ia ma le vaenga muri le whaatino I le aso lua, aso ananafi. Le sa whai ia le por kalami whalau ilua I tatou ofisa ma wharwhainga ruenga I le motsele sa la whai, ma sam whai o na awai atu ai ia le matanga ruenga o le MSIT, po le Communications and Information Technology, whaatasi ai ia le whaalapotsponga le SITA, po le Samoa Information Technology Association, e tala noa fo ilato o wa o le targets po le focus na o le autua netausanga o le teknolosi. Ia ma le tumai whaaforinga po le Artificial Intelligence le watelin whaangata. Ia ia le langona e le lei CC2 ia fo le tu e ono fa le ia le fa tinonga o nanga e fa nga ina I vaenga ia ma o se ta ua o le nei o nga ma le nei au tu ia mala mo tatu tangata langa o le watato wanga tu I le isi lalo lang fo so tatu tala noa I whamsalanga I lungo le ea information space leo e sa mal artificial intelligence lea o susuenga o mea umai mana o mea whaatino ai au nanga wa tato tapa lava I lunga le internet sa ili ai ia le malama marito mai ia mawhai e ona whaatino ia vaenga ia ai le ngata foi lea ua whaangaina foi teknolosi e mōwhiso ta inga tūlanga o awaonga tūlanga o susuenga ia tūlanga o to mai mana o mia e whaalelei atili e au nanga I totono whaiwhainga ruenga. Paenga la ia le safia ave se whamtalanga le nei tai au awai tā ua lava mor soifua malolo ina mar saunga le mu I totono whaiwhainga ruenga. Ale lei ona whaatino ia vaenga lea. E tatononga e le ngata ina fia tangata e whainga ruenga mga lulue maalosi ai ma fai fo I ona sosoani I le ausia o tūlanga mana o mia I tutono whaiwhainga ruenga pe o performance ia o achievements o targets e o atu whainga tausanga wa fia se tupe wao mai tutono e fia ia ni whaalawelawe po ni asia singa o mwhai ona whaatino vaenga whapena pa tūlanga whapena ia awa lava le tūlanga le lei o le soifua malolo ina o tangata whainga ruenga ia marisaunga le mu I tutono o ngā ruenga I o se whamtalanga mua lea mo le nei tato po kalame le nei tū lao tai au